ndabasuhuza mwese abantu mukurikirana ibiganiro byacu buri munsi byifashe bite, iyo ngiyo bihagaze bite. Abantu mutubonye bwa mbere ahangaha kuri iyi channel twigisha ururimi rw'ikigande ndetse n'urw'ikinyankore n'izindi ndimi nyinshi tuzabagezaho n'ibintu byinshi mwifuza ku buzima bwanyu bwa buri munsi. Ubwo rero nimba tubonye bwa mbere tugusaba gukora subscribe, wamara gukora subscribe ukaba wiyandikishije mu ishuri ryacu. Mugiye kubana nanjye Deo MC, mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ubwo mushija nkabugana nawe mu muhanda. Ubwo omushija nkabugana nawe mu muhanda. Uyu mugabo nahuye nawe mu nzira. Uyu mugabo nahuye nawe mu nzira. Ninza okuramya ruhanga. Ndiyo ninza okuramya ruhanga. Ndiyo ninza okuramya ruhanga. Mu Kinyarwanda, ndi kujya gusenga Imana. Ndi kujya gusenga Imana. Mu Kinyankore, ndiyo ninza okuramya ruhanga. Ndiyo ninza omwiramizo. Ndiyo ninza omwiramizo. Ndiyo ninza omwiramizo. Ndi kujya mu rusengero. Ndi kujya mu rusengero. Ndi kujya mu rusengero. Munyankore waravuga ngo ndiyo ninza omwiramizo. Erizoba ni nyenda nkubugane. Erizoba ni nyenda nkubugane. Erizoba ni nyenda nkubugane. Erizoba ni nyenda nkubugane. Uyu munsi nagiraga ngo duhure. Uyu munsi nagiraga ngo duhure. Mu rurimi rw'Ikinyarwanda nuko nguko bavuga. Ogwo mushija namubugano mu muhanda. Ogwo mushija namubugana mu muhanda. Ogwo mushija namubugana mu muhanda. Uwo mugabo twahuriye mu nzira. Uwo mugabo twahuriye mu nzira. Ogwo mushija twabugana mu muhanda. Nuko nguko rero mu Kinyankore bavuga ibi bintu maze kukwigisha. Nimba ubifashe jya muri comment utwandikira utubwire ngo mukomerezaho. Mwari kumwe nanjye Deo MC rero muri uruherekerane rw'aya masomo y'Ikinyankore muri iki cyumweru twarakubwiye ngo ntuzacike. Ubwo rero umuntu yakurikirana buri munsi mwifurije intsinzi kuri weho no kubifata. Imana ikomeze kukumera umugisha wowe wakurikiranye iri somo kuva aho ryatangiriye kugeza aho turisoreje.